Magburok to, puro tapos ha pag-eskwela. Bisan sugad amon kag-anak, para kawilngan para guma. Hitatay nag-aararo, hinanayan nagtatanom. Ginaantosan kagulanan, para haamon pag-aral. Magkakawil siya, masubas ko mabalod, kung makato halawod, para lang makakuha, hanamon igsusura. Susura. Yan na, nag-iba na, kaiduhanan maestra, an-amon ikatulo, kapitan na sa barko. Ako nga panupat, may trabaho na liwat, maupaan amon pudo, usa nga abogado. Yan na, nag-iba na, kaiduhanan maestra, an-amon ikatulo, kapitan na sa barko. Ako nga panupat, may trabaho na liwat, maupaan amon pudo, usa nga abogado. Maupaan amon pudo, usa nga abogado.